Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hui. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ui, subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nurullah nur Muhammad ala wajhi fi aman ra'ani ya Allah. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Allahu Akbar. Bismillah ya Allah, bismillah. Bismillah ya ala nur. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Bismillah ya Allah. Ada muka budak ke, geng? Muka budak ke? Ha? Oh! Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah. Isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Fish. Ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yakni yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kepada semua viewers yang ada dalam live saya, malam ni kita berada di kawasan yang saya rasa tak perlu lagi saya ceritakan kepada korang semua guys, berkaitan dengan kawasan ni sebab ramai yang dah tahu. So lokasi ni kita berada di Unknown Mode guys. Lokasi kita sekarang ni kita berada di Unknown Mode. So teruskan semangat korang guys, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So guys, kita akan buat pengisian dan pasakan kita kat sini kan. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, kita akan mulakan pengisian dan pasakan kita. Dan pada malam ini saya akan membacakan daripada surah Al-A'raf, bermula daripada ayat 13 hingga ayat 23. So guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula guys. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بسم الله يا الله يا ربي يا كريم Alhamdulillah, terima kasih bang. Terima kasih ya Allah Rabbi, alhamdulillah. Sekejap lagi kita tukar sekejap. Kita tukar dengan keran sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay?
Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian, mari. Maka perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Dengar suara, geng. Makin lama makin jelas suara tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Perwujudkan diri kalian seukur mampu wujud diri kalian seinci pintu. Berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah panjanganku. Isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kalian. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi? Dengar suara ni. Dengar suara. Hui. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi.
Assalamualaikum. Lagi? Bunyi macam loceng ni. Siapa? Dengar tak? Dengar macam ada luceng kaki, macam luceng kaki pun ada. Dengar macam luceng kaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi kalian mari. Kau dengar tak?
Kalau kalian ada di sini, maka kalian perjelaskan lagi diri kalian. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yuhyikullahu haqqa bi kalimatihi wa la karihal musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Siapa? Lagi? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan lagi diri kalian. Mari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lagi kalian, maka perjelaskan lagi diri kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hui. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mari. Hadirkan lagi. Astagfirullah. 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 Lagi? Mari. Assalamualaikum.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wih, subhanallah. Mari. Lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Mari, hadirkan lagi. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم التواب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Munculkan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. قل يقي من الله. الله 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 اللهم صل على سيدنا. Mari. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله.
Adi, jelaskan lagi. Weh, dia terbang 2 kali weh, say. Dia terbang 2 kali tadi, say. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Allah, ya Allah. Mari kau. Astagfirullah, ya Allah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bagi kalian mari. Ya Allah, ya Rabbi. Mari, Assalamualaikum. Apa ni, kalau tak boleh tu tak apa bang, jangan push sangat bang. Jangan push sangat, insya-Allah esok ada je bang.
Mari. Allah ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makin bosan siap aku tempat ni. Ya Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wahai hamba yang dijadikan gaib, aku yang zahir menyuruh kalian, maka kalian hadir menjadi zahir. Zahir kalian terhidang di hujung benak hijabku. Aku tahu di sini tempat kalian. Kalian dijadikan daripada api, engkau daripada benih iblis. Ibumu adalah syaitan, tempatmu di hutan, istanamu di lautan, rumahmu di gunung ganang. Maka munculkan diri kalian dari semua arah, utara, timur dan barat. Pintumu ku buka, tingkapmu ku selak, lantaimu ku bentangkan. Segala pintu yang tertutup menjadi terbuka, segala kegelapan ku sirnakan dalam cahaya-cahaya merapat ke seluruh alam. Ingatkah perjanjian kalian dengan Nabi Allah Sulaiman AS untuk kalian patuh dengan sumpahnya, untuk kalian turuti apa perintahnya. Aku keturunan anak cucu Nabi Adam. Bangsaku dijadikan mulia, ciptaan kami dijadikan sempurna. Datang kalian, datangmu tidak ku jemput, pulangmu tidak ku hantar. Ya bada ya badi ya mayyiti ya zahiri. Ya bada ya badi ya mayyiti ya zahiri. Ya bada ya badi ya mayyiti ya zahiri. Bismillahi nurullah, bismillahi nur Muhammad, bismillahi nurullah, bismillahi nur Muhammad, bismillahi ala wajhi fi aman ra'ani ya Allah. Nurullah nur Muhammad ala wajhi fi aman ra'ani ya Allah. Nurun Muhammad ala wajhi fi aman ra'ani ya Allah. Maka hadirkan dan perlihatkan diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka kalian perjelaskan diri kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian perjelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Mari. Woi. Subhanallah. Mari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ku seru kalian dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalian perjelaskan dan perwujudkan lagi diri kalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nurullah Nur Muhammad ala wajhi fi aman ra'anhi ya Allah. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahu akbar. Maka ku bukakan dengan izin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mari lagi kalian. Allahu akbar. Bismillah ya Allah, bismillah. Bismillah ya ala nur. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah, bismillah ya Allah, bismillah ya Allah. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, bismillah ya Allah. Lagi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tunjukkan lagi diri kalian. Tunjukkan lagi.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mari, wujudkan lagi diri kalian. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Mari. Bacakan. Sabilun, sabil. Sabilun, sabil. Bacalah. Bacalah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sabilun, sabilun, sabil. Allahu Akbar. Wih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ishfa' lana ya Allah. Ishfa' lana ya Rahman. Ishfa' lana ya Rahim. Mari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. As-sabilun was-sibal wasabilun Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak tahu, geng. Saya dengar macam ada suara yang suruh saya sebut As-sabilun sabil. Tapi apa yang saya tahu, guys, sabilun sabil ini adalah ilmu perang, geng. Ilmu yang digunakan, Allahu Akbar, ilmu yang digunakan daripada nama pedang sabil. Allahu Akbar. Siapa yang mengaji, geng? Siapa yang mengaji? Siapa yang pernah belajar pasal ilmu peperangan ataupun ilmu yang sehaluan dengan dia, mesti korang tahu berkaitan dengan ilmu pedang sabil, geng. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. Maka perjelaskan lagi diri kalian.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mari. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Ada muka budak ke, geng? Muka budak ke? Ha? Oh! Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hai. Mari. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam ada satu kelibat muka ni. Ada satu kelibat kanak-kanak ni. Kelibat muka kanak-kanak. Mari. Mari kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. وجود الله صفات الله ذات الله سير الله نور محمد على وجهه في أمن رأني يا الله. وجود الله صفات الله ذات الله نور محمد على وجهه في أمن رأني يا الله. وجود الله صفات الله ذات الله نور محمد على وجهه في أمن رأني يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله نعم الوكيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. السبيل سبيل لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبيل سبيل لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اشفع لنا يا الله. اشفع لنا يا رحمن. اشفع لنا يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله يا الله أكبر. يا الله ربي يا الله ربي. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام
وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله يا الله أكبر. Mari kalian. Wash. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر. Bangunlah naksi bangunan. Bangunlah kulit jangkit sendi selirangku. Bangunlah urat rantai semula jadiku. Bangunlah otak bonak mentakiku. Bangunlah si Muhammad di dalam diri batang tubuhku. Di aku Allah yang mendirikan. Allah Allah ya 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 Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Mari kalian, mari. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Mari. Jelaskan lagi diri kalian seukur mampu, wujud diri kalian seinci pintu, berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku, isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah, isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mari. Lagi. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله نعم الوكيل. حسبنا الله نعم الوكيل. Mari. Mari. Perjelas sekali lagi. Hadir. Bismillah. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبيل الحق. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا الله يا ربي. يا الله. Mari kalian mari. حسبنا الله ونعم الوكيل.
Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Mari kalian. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubin. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Subhanallah. 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 Mari. Memang ada pokok kat sini. Hai? Ini pokok pisang tadi ke? Pokok pisang tadi ke? Hai? Allahu Akbar. Hai?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadir? Maka perjelaskan lagi diri kalian. Lagi. Mari. Mari perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. حسبنا الله نعم الوكيل. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
dah geng. Weh, makin gila siap. Tadi dia tak bagi. Kalau time dia tak bagi, memang dia tak bagi geng. Kalau dia bagi, ni tak berhenti dia. Mari, perjelaskan lagi diri kalian. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Fish. Ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya seramnya muka dia weh. Allah, seramnya muka dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Guys, 4 suku dah geng. Saya dah boleh azan ini geng. Saya dah boleh azan dah ni. Boleh geng, saya azan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu Allah wa la hawla la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu Allah wa la hawla la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu Allah wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.